Оңолған, салих деп кімді айтады? Оңолған. Несі оңолған? Сөйлеген оңолған. Әдеби оңолған. Жүрегі оңолған. Ниеті оңолған. Басқаны оңолған. Қолын іштегені оңолған. Түні оңолған. Күндізі оңолған. Мамилесі, ата-енесі менен мамилесі оңолған. Аял бала чақасы менен мамилесі оңолған. Алла менен мамилесі оңолған. Оңолған. Несі оңолған? Сода сатығы оңолған. Башқарусы оңолған. Баш июсі оңолған. Көчөдө да оңолған. Мечітте да оңолған. Оңолған. Ошо оңолгондорго Алла Таала айтып атат, мен бейиште даярдап койдум алар үчүн түбөлүктүү ушундай жыргалчылыктар эч бир көз көргөн эмес, кулак уккан эмес ал тууралуу, жүрөккө кыялы келген эмес. Не деген керемет. Ойлоп калбаңыз, мисалы, оңолсом только бейиш болот экен, бул болбойт, бул дүйнө эчтеке жок экен деп. Жок. Бул дүйнөдө дагы алхамдулилlah ошонун берекесин аласыз. Кээ бирде ойлошум күндө, давай өзүм оңдосом, мудакка азыркы мен айткандардын баардыгы мисалы. Анда только бейиш болот экен, өлгөндөн кийин болот экен, бул дүйнөдө эчтеке жок окшойт мага. Жок. Ушунча түбөлүктүү бейишиңиз гарантированный болуп аткандан кийин bu kıpınday olgan bu düğüne, bugün var erteye yok düğüne, jön ele oңolot bolчу. Ahiretin aldığında bir tamçı bu. Beyiştin aldığında, ona dünya emesi özü. En akırkı beyişke girgen adamga bu dünyadan 10 есе çoğun beyiş verilir. Bu dünya oңolбой koydu ismi. Allah yüzünüzden, жүрөгүңүздү rahat menen doldurат. Akılga sıyıvağın ızzat verin. Ayır verin. Жетишерлүү, elhamdülillah, rızkı verin. Siz antır oylap oğunuz. Allah'ım sizdi özüne жақынdatат. Özüne rayımına berek. Buna kim ne de otatına? Aytat Allah. وَلَدَيْنَا مَزِيد. Allah Teala aytat. Alarga beyişte emneni kalası şunu barda berilet. Andan soň plus koşumça. Биздин алдыбызда дагы ашыкча, будан ашча белек бар дейт. Ал кайсы экенсе? Бейиштин неаматтары өзүнчө, Алла Таала өзүн зиярат кылдыруу экен. Өзүн зиярат кылуу, Алланы көрүү неаматы. Алла Тааланы көрүү неаматы. Бир алым айткан экен. Ма табатад дуnya illa bi zikrik, ve la ahira illa bi afuvik, ve la cennet illa bi ru'yatik. Ya Allah, bu dünya senin zikrinsiz koz emes bol. Ahiret senin geçiriminsiz koz emes. Beyiş seni görüsüz koz emes degen eken. Dünyanın kozluğu, çırayı Allah'ını istiyor menen. Ahiretin çırayı kozluğu Allah'ın geçirimi menen. Beyiştin kozluğu, beyiştin çırayı Allah'ını görü menen. İnşallah Taala bu dünyada yaşap atkanınızda bарын özün estep, özüne şükür kılıp, özünden korkup, özünden ümit kılıp, özün жақшы görüp, özüne jakındap, yaşayana barınıza tevfik versin. İkincisi Allah Taala ahirette barınızı geçirsin. Ata-enelerinizi geçirsin. Kemçildik, hata, жаңылыш, günü barınızın Allah Subhanahu wa Taala geçirsin. Beyişte Allah Taala özün görürsün, barınıza nasip kılsın. Amin.